M23 kuzika babwira itaha ahantu ni twebwe tuhayoboye ndetse turanashyiraho imikwabo. Ni nko kuvuga ngo none uretse no kuba tuhafite ntitunashaka kwivanga kwanyu. Ikindi wibuke ko M23 kimwe mu bintu biyifasha kwegerana n'abaturage ari by'umwihariko igice kimwe cy'abavuga ikinyarwanda. Nuko ibice mwabikozemo ni ibice ubundi bya leta ya Kongo, ni ibice mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga by'ubutegetsi bwa Kongo. Mwe muri bande mufata ubutaka bwa Kongo mugashyiraho amategeko yanyu kandi igihugu gisanzwe gifite amategeko? Mu busanzwe kuri batuye mu M23 niyo mpamvu twashyizeho ubwo buryo bwo kubungabunga umutekano w'abaturage. Ibyo biravuga rero ko mutemera ubutegetsi bwa Kinshasa ko ari bwo buyobora Kongo yose. Ubundi wabwemerera basate. Kanizio, ingabo za East Africa leta ya Kongo irazinenga ikavuga ko zitabarwanyije nkaho wenda ariyo mandate zari zifite, ikavuga ko zikwiye kuva muri iki gihugu mbere yuko kwa 12 kurangira. Namwe murumva zikwiye kugenda cyangwa zikwiye kuhaguma? FARDC ivuga kurinda abaturage na M23 ikavuga kurinda abaturage. Hari abaturage M23 ifata nk'abayo, hari nabo FARDC ifata nk'abayo. Twese turamukira mu mirimo, ariko abahinzi bo bakora akazi kaduha ubuzima, akazi gatanga imirimo ku bandi, akazi katubeshejeho, akazi gatanga uburyohe, akazi gashingiyeho hazaza hacu. Ngiyi impamvu Rainbow Health Food Limited ukubaho kwayo kose yaguhariye gufasha abahinzi kongera umusaruro, iba ifumbire ikoreshwa mu bihugu byateye imbere, gufasha urubyiruko n'abagore kubona akazi kubera ko tubafasha gutangira business zabo, kugura umusaruro w'abahinzi duhita tunawongerera agaciro icyarimwe tunarwanya ikibazo cy'igwingira n'imirire mibi kubera ko tukoramo ifu y'igikoma yuzuye uburyohe n'intungamubiri, ikaba igisubizo ku bigo by'amashuri n'amarerero. Kirenga baby porridge. Ukeneye gukora ubuhinzi bubyara amafaranga? Ukeneye gukorana natwe? Wahisemo neza. Iyi kompanyi iterwa inkunga na Minisiteri y'Urubyiruko, DI Grow Seed Rwanda ndetse na Kumwe Hub, ishami ry'umuryango Save the Children, kuko ubuzima bw'abana bacu ari umutungo ukomeye. Duhamagare kuri 07 84 50 96 57 cyangwa 07 85 58 77 88 cyangwa mudusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya MIC mu igorofa rya kabiri umuryango nimero 35. Ubu buzima niwo mutungo ukomeye dufite. Muri Rainbow Health Food Limited tubafasha kubungabunga uwo mutungo. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twizere ko aho muherereye muri amahoro. Abadukurikira muri mu Burundi tubifurize kumererwa neza, namwe abadukurikira muri Uganda, muri Kenya, muri Tanzania no mu bindi bihugu bigize aka karere, n'abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ive Karame, nta nshuti zawe ziri muri ibyo bihugu? Inshuti zanjye zirahari mu Rwanda no mu mahanga, ariko inyinshi niziba mu Rwanda. Mba mfite inshuti nyinshi rwose. Za Rusizi niho tuje kuri kamera, hari abambwira ko bari kudukurikira. Umuvandimwe twabanaga muri country Teofile Ngendahimana, sigaye ari umuntu uri imbere cyane muri Kiliziya Gatolika. Yari kurya ku maturo. Ese ni Gatolika ni Gatolika? Ntongore ni wacu utatuma bayankura ku masakaramento. Komeza. Abo mba mbasuhuje. Teofile se nkomeza ati? Teofile ngameze neza, abayibereye kuri Prima ari kudukurikira. Yajya mbwira ngo nkusuhuze, twarabanaga cyane. Ni umunyamakuru? Ni umunyamwuga. Yize itangazamakuru, twaranabanye kuri Country FM. Nawe twacanye muri ya nzira y'umusaraba. Ariko we yanyuzemo kundusha. Rero nuko iyo umuntu yarize bagira ngo niwe wakubiswe kurusha abandi, we yaranahondaguwe. Mushiti ubwo naho handi uvuze, sinzi mba numvise neza ubanza nabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abavuzeho. Aho matunga abashuti ariko ubushuti bwaragabanyutse kubera ari uburyo ibi bintu biba hagati ya M23 na FARDC, bamwe bagiye babyegereza umutima, ubushuti bukagabanyuka. Ariko Goma nari mpafite abashuti benshi hanze y'u Rwanda, se buriya mfite benshi, buriya abandi navuga ngo baradukurikira, cyetse abo tuganira ari za nshuti zidakurikirana ibyo ukora. Yabo ntabwo ari benshi. Ive, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa amakuru atandukanye. Nk'ubu nahoze ndeba ibinyamakuru bitandukanye byanditse ko kandidatire ya Moise Katumbi
yemewe mu bijyanye, uyu n'umuyobozi w'ishyaka Ensemble pour la Nation mu bijyanye no kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu. Nahoze kandi ku rundi ruhande mbona ko aha muri iki gihugu M23 yashyizeho umukwabu, amasaha y'umukwabu rwose mu duce igenzura. Hanyuma nza kubona ko kandi M23 rwose bigaragara ko ngo yitambitse ingabo z'u Burundi, imodoka y'ingabo z'u Burundi yari bashyiriye ibikoresho n'ibyo kurya ikayibuza gutambuka. Hari amakuru atandukanye na mu gitondo nahoze mbona amakuru avuga ko haramukiye imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nitugira amahirwe turaza aya makuru yose kuyashakaho abantu bari buduhe inyunganizi, ariko reka duhere kuri aya matora yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wakunze kumbwira ko aya matora ashobora kutazaba, ariko uko igihe cyegereza ndabona imyiteguro ahubwo igaragaza ko aya matora ashobora kuba. Nubundi hari ibintu umunyapolitiki atakubwira ko atazabiguha, akwereka ko azabiguha ariko ntabiguhe. Hakaba n'ibyo atakwereka ko abikubujije ariko n'ubundi ari mu nzira zo kubikubuza cyangwa yarabikubujije. None se Kabila wakoraga yatinze imyaka ibiri, hari igihe na kimwe yigeze abwira abantu ko afite gahunda yo gutinza amatora, ariko yarabikoraga kandi bigakunda. N'ubu rero amahirwe y'uko amatora azaba ejo ni mu kwa 12, nyuma y'ukwa 11 twakwinjiyemo, ibimenyetso by'uko azaba bikomeje kuba bike. Kuba kandidatire ya Moise Katumbi yakemerwa byo ni ikindi kintu, ntabwo nabyita ikimenyetso cy'uko amatora azaba, ariko navuga ngo ni ikintu cyiza cyane kuri Katumbi, kikaba cyiza kurushaho kuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kuba kandidatire ya Katumbi yemewe bwa mbere mu mateka ni ikintu cyiza kuri Katumbi wakomeje kuzitirwa n'amateka no gukeka ko atari umunyekongo, bamushinja ibya double nationalité bitemerwa n'itegeko nshinga rya Kinshasa, bikaza kumufasha rero kuzamura urugendo rwe rwa politike nk'umuntu wabaye guverineri wa Katanga, umwe mu bakire cyane bakomeye muri Kongo, umuntu usanzwe akunze kubera uburyo ahura n'ibikorwa by'imyidagaduro, notama football, aho afite ikipe ya Tukwisa Mazembe Ngrebert, imwe mu makipe akomeye kuri uyu mugabane wa Afurika, ngenge mvuga no ku isi. Urumva ibyo ni turufu ishobora kumufasha rwose kuzamuka kamera neza muri politike ya Kongo, cyane ko akenshi yagorwaga nayo, ejo yahunze ejo yagarutse sava. Ni inyungu kuri Felix Antoine Tshisekedi bwa mbere, biragabanya igitutu cyo kwerekana ko ahonyora batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Niba agize gutya ejo bundi mu kuvugurura guverinoma akaba yarafashe Vital Kamerhe, bari barashwanye bajyanye ku butegetsi ndetse baniyamamarije hamwe bose ngira ngo ku itike y'IDPS, amugarura muri ofisi ye, arongera mugira umuntu ukomeye, aragenda afata uyu musirikare Jean Pierre Bemba amugishyira muri ministeri y'ingabo nk'uwungirije, ariko urebye ubona ari we mukuru ukurikije akazi akora. None uwo abandi banze ko yiyamamaza bakavuga bati ari guhunga, arazira ibyaha bya politike, arashyirirwaho ibyaha bitandukanye ku mpamvu zidahari, aramwemereye kwiyamamaza. Icyo ubwabyo ni insinzi ku ruhande rwa Tshisekedi, ariko de l'autre côté ni n'insinzi ku ruhande rwa Tshisekedi uko haza abakandida benshi bakomeye, niko kuri Tshisekedi rwose amahirwe yo gutsinda amatora yiyongera, kubera ko ubu ngubu kuza kwa Moise Katumbi Chapwe hari amajwi bivanye ku bandi bakandida bari bafite potential zo guhangana na Felix Tshisekedi. Sinzi nimba barebye neza imibare, abakandida bari hagati ya 26 na 30 ubu ngubu kugeza abamaze kwemererwa ni abamaze kwemererwa ni 26 barimo abagore babiri. Abo bose rero iyo urebye n'abandi basanzwe bakomeye ba Martin Fayulu bande n'abaziyongeraho, bita biha amahirwe Tshisekedi yo kugira gutya akananirana rwose, akabananira akabatsinda. Ni turufu nziza, ubanza hafi ya Tshisekedi n'uyu munsi wazana undi ukomeye nka Moise Katumbi
cyangwa nka batatu nkawe yarushaho kwishima mu matora aramutse abaye. Ive araba cyangwa ntaba biragoye kubyemeza avec une précision chirurgicale, ariko kuri ngiyo ndebye nta kimenyetso cy'uko ano matora azaba mbona. icyo ufite cy'uko atazaba n'ikihe usovuga cy'ubwacu? Ndareba uko situation imeze, none azaba igice kimwe cy'igihugu. Hari ibibazo by'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi ya hose, turi ibibazo ni ibibazo na za Beni, ibintu ntabwo hajya hapfa gutuza n'ubwo wenda hatari intambara iri gukomeza. Noneho ibimenyetso biratwereka ko intambara ishobora kuza gukomera kurenza uko yari imeze cyangwa uko byifuzwa. None se ubwo urahera kumbwira ko ahubwo amatora azaba. Ni bihe bimenyetso byerekana ko iyi ntambara sabwo ishobora niba M23 yatangiye gufata uduce igenzura ikadushyiriraho amategeko? Nese utwo duce M23 izatuma tuberamo amatora? Tubarika izatugumana nubwo mbona hazabaho gukomeza baturwanira FARDC turwanira na M23 turwanira. M23 tugumanya amatora azaba. None se M23 yo nikubitwa ikigira inyuma izemera ko ayo matora aba ahiri naho ubwo izatuvuga itireka habera amatora twe turatuje none haba amatora ifite imbunda. Intambara itutumba muri Kongo nini sinzi igituma bikerensa chef. Ni nini cyane rwose kurenza uko abantu banabitekereza. Urahere tuvuga ko ari nini chef. Uyu urebye ingufu ibihugu byakoresheje ngo habe ziriya ceasefire zikanga nyuma y'amezi, nyuma rwera mu kwa 3 twarazibonaga. Tukareba uburyo noneho uyu munsi bari gukozanyaho harimo ingufu cyane. Tukareba uburyo ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba zigomba kuhava ntazageza kuri anniversaire yanjye zigihari. MONUSCO ikahava noneho ground yo kurwanira hizabibonetse neza cyane ahubwo. Intambara irahari ntabwo bisaba ibimenyetso. Ive nari mbikomojeho gato kuba M23 yashyizeho amasaha y'umukwabo muri utu duce igenzura. By'ubwabyo bivuze iki kubo bahanganye mu ntambara? Ndavuga guverinoma ya Kinshasa nabo bafatanya, hanyuma binasobanuye iki ku bijyanye n'imyanzuro yagiye ifatwa mu kubahuza? Buriya tubanze twibutsa abantu ko hano M23 kurwanira na FARDC harimo naho ngaho iri gushyira imikwabo. Harimo hano perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwe Felix Antoine Tshisekedi yagennye ko hagomba kuyoborwa n'igisirikare. Niyo mpamvu yavanyeho ubutegetsi bwa gisivile muri Nord Kivu na Ituri. Sinzi ibyo bintu byibuka. M23 kuzika babwira ita ahantu ni twebwe tuhayoboye ndetse turanashyiraho imikwabo. Ni nko kuvuga ngo noneho uretse no kuba tuhafite ntitunashaka kwivanga kwanyu. Ikindi wibuke ko M23 kimwe mu bintu biyifasha kwegerana n'abaturage ari by'umwihariko igice kimwe cy'abavuga ikinyarwanda. Nuko ahantu ifite hakunze gushimwa ko abari umutekano pari raporo yahari mu biganza bya FARDC. Rero nukwanga ko ejo hagira abandi biyitira FARDC cyangwa FARDC ubwayo umutekano kazu kabura bakica inka z'abaturage bahatuye bagasahura bakica abantu, nyamara hari mu biganza bya M23. Ni nko kubabwira ngo ahantu harakomye uzagerageza kuza kuhabangamira kahagirira ibibazo kazi yake. Binamuhangariye. Nuko nguko mbitekereza. M23 iravuga ko izi ngamba zijyanye no gushyiraho curfew zafashwe ngo mu nyungu z'abaturage ikongera ngo bacu. Reka ku murongo wa telefone duhamagare Canisius Munyarugero, ni umuvugizi wungirije mu bya politiki wa M23. Canisius, mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Na mahoro? Na mahoro, namwe na mahoro. Natwe turi amahoro. Twari mu kiganiro turi kuganira kuri iyi nkuru ivuga ko mwashyizeho amasaha y'umukwabo mu duce mugenzura. Iki gitekerezo cyangwa iki cyemezo cyavuye kuki? Ahanini cyavuye ku myitwarire y'ikirere. Biba ngombwa ko dufata icyemezo cyo gushyiraho umukwabo, kandi ubundi umukwabo babyo gushyiraho amasaha yo gutangiriraho imirimo n'amasaha yo gusozerezaho umurimo. Ndagira ngo ahanini biba bigamije kubungabunga umutekano w'abaturage. Ariko ibi bice mwabikozemo ni ibice ubundi bya leta ya Kongo, ni ibice mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga by'ubutegetsi bwa Kongo. Mwe muri bande mufata ubutaka bwa Kongo mugashyiraho amategeko yanyu kandi igihugu gisanzwe gifite amategeko? Mu busanzwe kuri we tuye M23 turi abanyekongo baharanira uburenganzira bwacu
kuvuga ngo ni ubutaka bwa Kongo, ndabyemera rwose ko ari ubutaka bwa Kongo. Ubutaka bwa Kongo butagira bene bwose, ni Kongo yacu, ni ubutaka bwacu. Niyo mpamvu twashyizeho ubwo buryo bwo kubungabunga umutekano w'abaturage. Ibyo biravuga rero ko mutemera ubutegetsi bwa Kinshasa ko ari bwo buyobora Kongo yose. Ubundi wabwemerera basate. Ubutegetsi bwamaze abaturage, ubutegetsi bwatsembye abantu, ubutegetsi bukora amahano nkariye mureba mwese murebera ku isi, n'isi irebera ahubwo, ndetse ubwo butegetsi wabwemerera basate. Niyo mutabwemera se murashaka ibiganiro nabwo kubera icyo ubundi mwabuhiritse? Gushaka ibiganiro nuko kuba ubutegetsi buriho ni kimwe, ariko no gukora ibyo abaturage bashaka ni kindi. None se mwebwe ibyo mwakoze abaturage bababwiye ko ari byo bashaka? Uretse kuvuga ngo abaturage ngo batubwiye ko ari byo bashaka, ubundi umuyobozi ni ureberera umuturage. Ntabwo umuturage ari we wigenga ngo yiyobore cyangwa se ari we wihitiramo icyo kigomba gukorwa, ahubwo umuyobozi nyamuyobozi ni ureberera umuturage kimukwiye, akaba ari cyo amushyiriraho. Hari muri iri tangazo nk'uko naribonye, Benjamin Mbonimpa ni umunyamabanga mukuru wa M23, rivuga ko hari ingendo za moto n'imodoka zigomba gukorwa kuva saa 11:15 za mu gitondo kugeza 2 z'umugoroba. Kuki moto zahawe umwihariko utandukanye n'uw'abanyamaguru? Umwihariko w'amamoto ni uko abakora urugendo rurerure. Urumva niba mu masaha akuze ashyira ijoro, ntabwo umuturage ushobora kuva Kinyandonyi ngo agere Kiwanja. Nta n'uwaba ari Kiwanja ngo agere Kiwanja agende n'amaguru agere Kinyandonyi, cyangwa se ave Karengera agere Kibumba. Niyo mpamvu amamoto ari yashyiriweho umwihariko kuko ni nayo akora cyane. Hanyuma ibi mwakoze mwe nka M23 mwabikoze ku bwumvikane bw'ibikubiye mu masezerano ya Rwanda, Nairobi cyangwa Bujumbura, cyangwa mwabikoze bivuye mu bitekerezo byanyu uko mubona ibintu? Ndagira ngo umenyeshe ko amasezerano ya Rwanda ya Bujumbura ntabwo ari santinike. Ntabwo amasezerano ya Bujumbura na Rwanda yarebaga M23 gusa, yarebaga uruhande rwacu akareba n'uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Kuva yatangira kugeza uyu munsi no mu byo twahije bwose, ndakubwira ngo guverinoma ya Kinshasa yayakandagiye yose idasize na rimwe. Kugeza n'ubwo noneho idusatira idusukamwe amabombe, ntabwo ari amabombe ari bihaza batuzaniye, nta nubwo amabombe ari impungure ngo dutegire ibiganza. Amabombe yo kuturimbura twagombaga kuyivuna, byaba ngombwa tukayacecekesha. Kanizio, imirwano se yakomeje n'uyu munsi ra kuwa kabiri? Ntabwo atsina amabombe, ntabwo atsina, ndakurahiye nkombisha. Igisirikare cya Kongo kiracyakoresha amasuko y'inkuko twabyumvise? Na n'uyu munsi n'ejo hashize kirasiba kuyakoresha. Mwebwe muri kubyitwaramo mute? Ingamba zo zarafashwe byanga byakunda, tugomba kubivuna, tugomba kurengera abaturage, tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ugaruke. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Ivuze, reka muguhe nawe ari ibibazo ashaka kukubaza. Kanizio, mwiriwe neza? Mwiriwe neza Ive. Yego. Haranavugwa amakuru yuko ingabo z'u Burundi ngo mwaba mwazitambitse. Ingabo z'u Burundi koko mwazitambitse? Kwitambika gute, mu buhe buryo bwo? Biravugwa yuko hari imodoka yazo yari yagendaga ngo murayitangiramo kubera ko zishinjwa kwifatanya na FARDC. None se ubundi mu by'ukuri abarundi ko baje abakontenja bahindutse barwanya kabuki? Koko se bararwana ku ruhande rwa FARDC? Ne twatangajwe nuko tubone aho twabasigiye nk'abakontenja bahinduka indiri ya FDL na FARDC. Ndumva namayobera atari amatagatifu, ahubwo menyera amayobera n'amayobera mapagani. None se iyo muri kurwana na FARDC, ingabo z'abarundi nazo mubo muhura muhanahana ayo mabombo uvuga nazo ziba zirimo koko? Fatira urugero rumwe kubona twarafashe ubutaka tukabusigira ingabo za yase. Twagiye gutangara gusanga izo modoka za yase z'ukontenja Burundi arizo zirimo zipakira FDL, harimo zipakira mayi, arizo zirimo zipakira ira mitwe yose yitwaje intwaro, abanegativiste. Ikimenyetso kitari cyo ngicyo cyakugaragara se cyabagifanye. Izo modoka ko zaje zije gutwara abakontenja, zaje ziza gutwara FDL na FARDC n'abambari bazo bandi. Ubwo wenda tuvuye kuri ibyo ngibyo mwari muri kuvuga, hari ikibazo gikunda kugaruka ku makamera, amaradiyo, abantu bakareba uyu munsi mwafasha ahantu, ejo mwahavuye mukavuga ko mwahavuye mutarwanye. Ubundi mu by'ukuri
M23 irwanira iki? Ni iki irwanira bavuga ngo ubutegetsi bwa Kinshasa buracyemeye M23 iretse ku Rwanda? Nagira ngo twaba icyo turwana nta kindi kirenze amahoro, kuko niyo twabukijwe. Igihe amahoro yaboneka rero kubona bira byose byarakozwe, twageza ku munota wa nyuma ibyo dusabwe byose tugabi mu gisigaye inyuma. Bivuga ngo uyu munsi rero ubwo byabaye bityo bakabireka barebera ku manywa y'ihangu, reka natwe twirwaneho, twishaka amahoro, twishakiremo amahoro, turishaka imbuto yashakira n'abaturage bacu, nta kindi. Amahoro murayashakira abanyekongo bose cyangwa ni igice kimwe cy'abanyekongo? Ni abanyekongo bose uko Imana zadushoboza, nta munyekongo twatuza karengana. Ubwo ariko imbaraga zacu zingana tuzakora uko dushoboye. Niba nkumva neza, amahoro abanyekongo bayabuzwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, mwe muyarwanira muri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igice gito kubigize Kongo. Nimugira ubwo bushobozi uvuga Imana izabashoboza, murateganya kuvanaho ubutegetsi bwa Kinshasa? Ubivuze neza cyane rwose, ntabwo umutekano muke muri Kongo uterwa n'abaturage ubwabo, umutekano muke uterwa n'ubuyobozi. Ni gute ushobora kunyumvisha ko ubuyobozi buryanisha abaturage mu bandi, ukabwira umuturage ko uyu nguyu ari umuhutu, n'umututsi, n'umutwari, n'umutemuri, n'umunyanguru, n'umundani, abandani muhaguruke mwica abatutsi, abandi abatemuri muhaguruke mwica abahutu? Ese urumva ubwo butegetsi mu by'ukuri bwo bwagira abayazana y'amabi yose muri Kongo? Murateganya kubuvanaho? Ntabwo duteganya kubuvanaho, Imana iramudukuriraho. Izabukuraho ite? Umva nawe ra utegereza urebe ibyo udashoboye, ibyo utabasha kumvisha amatwi, n'ibyo utaberesha amaso ako kanya, ubitega amaso ejo hazaza, ukabitega amatwi n'ejo bizavugwa. Tugana ku musozo, hamaze iminsi impungenge z'uko imirwano iri kubahuza na FARDC cyangwa se Wazalendo nk'uko ibitangazamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikunda kubivuga, ko iri gusatira umujyi wa Goma cyane. Bamwe bakagira impungenge ko mushobora kongera kuwufata nk'uko mwabikoze mu myaka 10 ishize. Icyo gihe bikaba bibi cyane, hakaba ngombwa ko haza ingabo za SADC, hakaza Tanzania n'ibindi bihugu. Ntabwo bamufite ko habamo kwisubiramo kw'amateka? Ariko nge sinibaza, ntuba mu Faransa bavuze ngo rien ne sera comme avant. Hari iyo SADC izabije gutura kugira utese kumara iki d'abord? Izabije gukora iki? Izo mpungenge ntazo mufite? Izo mpungenge ntazo mufite? Nimbwira ko nta mpungenge dufite kuri izo mpamvu. Gutekereza ngo umuntu azaza iwawe kumara ikintu, atumiwe nande, aje gukora iki kwanza? Ntacyo mbona baza gukora rero, kuko ntacyo mbona baza gukora, nta mpungenge numva byanera. Ariko twagiye kubona tubona na yasiraje, ubwo watumye yase cyangwa watumiye iyo SADC mu myaka 10 ishize, we ntafite ubushobozi bwo kuba yabyongera. Ariko ndagira ngo yase yaje taje kurwana. Ntabwo yaje kurwana rwose, yase yaje kudufasha gushaka amahoro. Tunabyumvikanaho n'ubwo butaka twabahaye, nitwe twabahaye, twari twabufashe twebwe ku giti cyacu. Twari twabukuyemo FARDC, twabukuyemo za takataka zose za FDL n'abandi babyitirira kandi atari wabo. FDL hano ntabwo ari wabo. Ariko kugira ngo bicare bigire kingi, bigire akaha kazajyahe, ibyo ntabwo tugomba kubyemera n'umunsi n'umwe. Kubwo izo mpamvu rero yashaje tuvuga ati nyaboneka mureke twicare dushake twafaze gushaka amahoro, turumvikana dukora ihererekanabuhasha, tubahereza ubutaka, tubahereza eneo bagobamo, tubahereza ibigo bya gisirikare byo kubazura bari bwicaremo, ariko ntabwo baje kurwana. Urakoze, reka musubize mugenzi wanjye Karinijabo. Kanizio, ingabo za East Africa leta ya Kongo irazinenga ikavuga ko zitabarwanyije nkaho wenda ariyo mandate zari zifite, ikavuga ko zikwiye kuva muri iki gihugu mbere yuko kwa 12 kurangira. Namwe murumva zikwiye kugenda cyangwa zikwiye kuhaguma? Ndakubwira ngo n'ubundi yasijya kuza ntabwo ariko twayitumiye bwana munyamakuru. Abayitumiye baraho bari. Igikuru cyatumye tuyakira nuko baje batubwira ko baje kudufasha gushaka amahoro. Iki cyatumye tujyana nabo. Ibyo kuvuga ngo bataha none, bataha ejo bundi, sherti bazataha, kuko hano ntabwo ari Burundi, hano ntabwo ari Uganda, nta nubwo ari na Kenya. Abanyakenya n'abarundi baje kudufasha gushaka amahoro naboneka bayagaruye fine, ubwo tuzayanywa. Amahoro nataboneka kandi bazataha twiyishakiye twebwe bene igihugu. Akari umugabo karundi. Ariko namwe murabona ko bakwiye gutaha, cyane ko mushinja ingabo z'u Burundi kwifatanya. Batataha nta kiturajishinga muri twe, ikiturajishinga n'amahoro yacu bwite n'abaturage ba Kongo.
ariko mwumvikana murekarama muvuga ko ingabo z'u Burundi zifatanya n'ababarwanya niba zifatanyije n'abaturwanya rero nabo bayihaduye. urumva se kuvuga ko bataha bagatahana n'abo bandi bose hari ikibazo mukaba namwe muri uzitwara gisirikare ku rugamba rwo muri Kongo hano ku butaka bwa Kongo by'uwe tuzahangana. Uwo ari we wese uzitwara gisirikare kuri buno butaka ibyo byo tuzivuna rwose. Ese utu duce mugenzura abaturage babashije kugaruka ubu baratuje? Baratuye, amasomo arafunguwe, amavuriro arakora, amavanjiri arasomwa, imisa ntagatifu irasomwa, aktivite zirakora, abacuruzi barakora. N'imisoro murakusanya nyine. Ariko kurasa nte ku ntego y'umusoro waranje ukaza kumva ivanjiri. Ngwino umva ivanjiri bagusomera ibisaba padiri barahari. Wowe waruri kumbwira ibya Kayizari narimbirekeye Kayizari. Hanyuma nako iby'Imana. Umva ivanjiri Kayizari umuzanye. Oya waruvuze iby'Imana ndavuga ni ibya Kayizari nabyo murabyegeranya. Ubwo ibya Kayizari ubugumanye rero nge navuze iby'Imana ubwo nawe uvuga ibya Kayizari uzaze umva iby'Imana ngurarikiye ibya Kayizari uzabihege. Nakoze cyane Kanizi. Urakoze nawe umunyamakuru. Ya ni Kanizi yose munyarugero y'ivyo bamwumvise. Ufite wawe. Aho niyo n'umwanya wo kubwiriza ivanjiri. Yigeze ku bintu by'amafaranga M23 ntago mwakomeza kuvugana. Ariko hagati aho nubwo tuba tubivuga gutya duseka ku rundi ruhande Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko umuvugizi wa guverineri wa gisirikare wa Kivu ya ruguru we yabwiye BBC ko FARDC izakomeza kurinda abaturage n'ubusugire bw'igihugu. Sinzi rero uburyo izarinda na hariya hashyizwe FARDC ivuga kurinda abaturage na M23 ikavuga kurinda abaturage. What is obvious, which is also the difference, hari abaturage M23 ifata nk'abayo, hari nabo FARDC ifata nk'abayo. Rero iyo ibyo byamaze kugera mu gihugu kiri sanse kuba igihugu kimwe ishyano riba ryacitse umurizo. Riba ryacitse umurizo. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo twaganiraga n'umwe mu baturage bari mu gace kegereye cyangwa kari mu biganza bya M23 mbyite gutyo, ari kuvuga ati twebwe abagabo bacu bamanutse bagiye kureba kicanga iby'amakuru yuko M23 yahafashe ariyo, ati rwose nidusanga ari byo natwe dushobora kusubirayo tukagenda. None se aho muri harinzwe n'abandi ati ni M23. None se kuki wumva wagira ngo muri kuyishyigikira terega nibo baduhereza umutekano? Ni nko kuvuga ngo hari igice kimwe cy'abanyekongo cyangwa se cy'abari ku butaka bwa Kongo kiyumva nk'abantu batekanye igihe aho bari hari M23. Hakaba n'ikindi gice cy'abantu bafata M23 nka menace ku gihugu. Byose kandi biri mu gihugu kimwe. Bimeze nka kwa kundi inzoga zivangavanze zitwara iyo zigeze mu mubiri w'umuntu. Ubona rero ko ni ikibazo gikomeye cyane umuntu atapfa no kugena uburyo kizakemuka, kubera ko n'abajyanywe hariya ngo babe abashobora gushaka igisubizo, baba bashobora gufasha Kongo kubona amahoro inyotewe kuva yabona ubwigenge kugeza kuri ubu. Ngira ngo iyi bariho ni Repubulika ya gatanu, ntabwo biri kuborohera, nabo ubwabo bari gucikamo ibice, nabo ubwabo bari kuryana. Ubwo nyine urupfu ruzakomeza ruhinduka umushyitsi udataha ku banyekongo. Ive turajya ku musozo, urabona izi ngabo za East Africa nizitaha ibi bintu bizamera biti? Nigeze kubikubwira mu kanya nkubwira ngo ari ingabo za MONUSCO ari n'iza EAC zose ntazigomba kurenza uno mwaka zigihari ntihatagira igihinduka. Yego. Noneho haraba hasigaye ground yo kurwaniraho mu buryo bwiza cyane hagati ya FARDC na M23. Uri kubona uyu munsi hari nkaho baba bashaka gukozanya amahembe bagasanga hagati harimo ziriya ngabo, kuko zaje ariko nabonye baraziciye amazi, zaje zidafite inshingano zo kurwana. Ariko nanone ntabwo wavuga ngo zirimo hagati mubone uko muhererekanya umuriro ku bazi imirwanire barabyumva zirimo aho. Hari uburyo zibabihiriza imirwano yabo. Abantu batabyumva gutyo ngo bagire ngo ndifuza iyo ntambara nuko nyibona mbona ko ariko bizagenda igihe zizaba zavuyemo. Rero hari uduce zasanze turi mu biganza bya M23 kwa Kesaswa nizihava ingabo za leta zizarwanira kwita zisubirana utwo duce. M23 neza bavuga itutu duce ntabwo twatubonye ku buntu, ntabwo batudukopye, twatanze ibitambo birimo amaraso. Utu duce n'utwacu. Aho niho rero
ibintu bizaba bitangiriye kandi bizaba bigana kuba bibi kurenza uko byahoze. Iyo ntambara rero niho mfitiye impungenge ko ishobora kuzaguka, ndetse nakubwiye ngo bimwe narindi kubaza Canisius niba nta bwoba bw'uko amateka ashobora kwisubiramo. Kongo ishobora n'ubundi gutabaza ahandi hantu, ariko itandukaniro ritandukanye n'indi myaka M23 ikabona gitabara bitandukanye n'uko byagenze mu myaka 10 ishize. Yves nkuye mu rugiye wakoze cyane, reka dusoreza aha. Ndagushimiye cyane kandi mwakoze namwe abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu tebuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare